Pozdrav svima, mi se zovemo Muhamed Katica i Ahmed Hurem. Mi smo članovi tima koji uz pomoć našeg profesora hemije osmislio i kreirao prototip za pročišćavanje zraka. U nastavku ćemo vam ukratko objasniti princip rada našeg pročišćivača i prezentovati prototip kojeg smo napravili uglavnom od recikliranih predmeta. Problem koji je bilo potrebno riješiti u našem glavnom gradu je prevelika zagađenost sa lebdećim česticama u jesenskim i zimskim danima. U cilju zaštite zdravlja naših sugrađana osmislili i kreirali smo uređaj koji će da pročišćava zrak od čestica PM10 i PM2,5, a da pri tome ne opterećuje okolinu štetnim hemikalijama ili drugim materijalima. Takozvane lebdeće čestice su složena kombinacija različitih organskih i anorganskih tvari i sadrže sulfate, nitrate, amonijak, neke kristale, morsku sol, metalne okside, vodikove ione i vodu. Mogu biti u krutom i tekućem stanju, pa se stoga mogu pronaći u različitim oblicima od čađe, prašine i pepela do peludi i dima. Mikroskopski su sitne i ulazi u dišne puteve, te kroz alveole mogu dospjeti i u krvotok, te uzrokovati ozbiljne probleme, naročito ako na sebi imaju vezane štetne spojeve poput metala. PM iz njegovog naziva znači partikularni metar, to jest vrlo sitne i golom oku nevidljive čestice, a broj označava njihovu veličinu. PM10 ili grube čestice su one koje imaju promjer manje od 10 mikrometara, primjerci prašina ili pelud. Za usporedbu zrno pijeska ima promjer oko 90 mikrometara, a PM10 čestice mogu biti još mnogo manje od toga. PM10 uglavnom sadrži željezo, aluminij i silikate, a nastaju primarno zbog loženja na kruta goriva, ispušnih plinova automobila i industrije. Njihova prosječna granična vrijednost tijekom 24 sata je 50 mikrograma po metru kubnom, a sve iznad toga znači da je kvalitet zraka lošiji te da s vremenom može početi utjecati na zdravlje. PM2,5 ili fine čestice su one koji su puno opasnije jer su manje od 2,5 mikrometara pa lakše dublje mogu prodrijeti organizam. One nastaju sagorijevanjem fosilnih goriva, ispušnih plinova iz automobila, grijanja na drva i ugljen, a sastoje se uglavnom od sulfata, nitrata, amonijaka, organskog i elementarnog ugljika, teških metala poput olova, mangana, bakra, kadmija, cinka, nikla, vanadija i kroma. Njihov je promjer otprilike 3% promjera lake kose, a kada njihova koncentracija poraste više od dopuštenih 25 mikrograma po metru kubnom, u kalendarskoj godini kada prodru duboko u pluća mogu uzrokovati niz problema, od otežanog disanja do peckanja očiju. Uređaj se sastoji iz dva glavna funkcionalna dijela, pročišćivač zraka i mikrobiološki filter vode, koji su skupljeni od više gradivnih modula, a svi moduli mogu se zasebno prilagođavati te jednostavno i lako zamijeniti u slučaju oštećenja. Pročišćivač zraka je sastavljen iz dva modula. Prvi modul je komora sa čistom vodom ispod koje se nalazi uređaj koji može da proizvede toplotnu energiju dovoljnu za isparavanje vode. Cijevi koje vode iz gornjeg dijela modula sprovode vodenu paru do drugog modula. Drugi modul u donjem dijelu ima najmanje jedan ventilator koji uvlači zrak iz okoline u sam modul. U unutrašnjosti modula 2 nalazi se cilindar ispunjen zaleđenom vodom. Unutar modula 2 vodena para iz modula 1 se miješa sa okolnim zrakom uvučenim iz okoline. Vodena para lako za sebe veže čestice PM10 i PM2,5, pri čemu se na cilindru ispunjenim vodenim ledom vodena para kondenzira i sa sobom povlači PM10 i PM2,5 čestice. Onečišćena voda gravitaciono pada na dno modula 2 gdje se nalaze odvodne cijevi koje povezuju pročišćivač zraka sa mikrobiološkim filterom vode. Mikrobiološki filter vode predstavlja filter cilindričnog oblika sastavljen od 6 gradivnih modula, međusobno povezanih uz individualno prilagođavanje i modifikaciju svakog od modula. Onečišćena voda gravitacijom puti kroz filter te se dovodi do čistoće jednake u početnoj fazi. Moduli mikrobiološkog filtera krećući se od vrha prema dnu sadržavaju krupni pijesak, sitni pijesak, aktivni ugljen, filter čvrstih čestica, organski bioprečišćivač i spremnik za čistu vodu. Iz spremnika za čistu vodu cjevastim putem prečišćena voda se ponovo dovodi do modula 1 i upotrebljava za dobivanje vodene pare. Nadamo se da će naš prototip pomoći u smanjenju zagađenosti zraka u Sarajevu te doprinijeti poboljšanju zdravlja sugrađana.